Ya, bersih sayang. Nggih, pincuk sedaya mangke, Pak. Nggih, di depan Mbak, tempenya sama telurnya di depan. Depan. Oh, oke. Monggo, Mbak. Sarapan. Nggih, mendhet piyambak, Pak, sambele. Kula video, Pak. Ambil gambarin, Mbak. Iya. Gimana, Pak? Udah. Kalau itu masih ikat. Sarapan, Mas, sarapan. Sarapan, bismillah Mas, sarapan. Iya. Nagih dok Mas, kenapa nagih dok? Siap. Aduh, kentok Mas. Aris. Iya, video. Kalau kemarin rombongannya Pak Rudi. Iya. Ini adanya Pak Rudi Mas ini. Oh, siap. Oh, enggak Mas. Ada Pak Rudi kok. Sampai Pak Rudi. Mondor. Mondor. Habis bentar. Sorry. Tambah apa? Paron. Itu nasi botol. Itu tempenya nggak sampai sini. Oh, wani. Alah, gitu ya. Alah, itu. Iya. Waduh, ini Mas. Mas, tempenya tak belum,
agak pahit. Halo Mas. Ini masih agak pahit. Agak pahit. Eling ora? Iya dong. Mbak, mie Mbak. Mie. Kerupuk ben iku dadi gak kabutan. Enteng wae. Tapi porsinya separuh sih Pak Ji. Paron mau? Sampai jam berapa mas? Separon tapi 3 kali. Dan Bukanya tutupnya sampai jam berapa? biasanya kalau hari normal jam 8 Pak. Oh jam berapa? Nggih. Halo ini hari ini Kalau liburan biasa. Sampai gondrong kowe. Ayo. Saking Padangan Pak Ji. Pagi ini Pawon Mbah Minah kedatangan rombongan sepeda dari Padangan. Kurang lebih dengan personil sekitar 25 orang. Sana Mas, masuk sini Mas. Siap, matur nuwun.
Nggih, saya ambil video nggih, mulai nggih. 1 2 3. Nggih, sampun. Sampun. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ya Mas. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Sip. Mantap Mas Bro. Matur nuwun, matur nuwun. Terus lagi mas. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Pak.